Sivac je po 26. put bio domaćin Ivanskog cveća, manifestacija koja čuva i neguje tradiciju i običaje vojvođanskih Srba starosedelaca i koja je kao takva vrlo retka samim tim i posebno u našoj zemlji. Festival je otvoren promocijom knjige Srpske pevane pesme Vojvodine stare, koju je priredio Dejan Tomić, a njegovi gosti na promociji bili su Jovan Jovanović, Milutin Ž. Pavlov i Maksim Udrinić. Promociju su uveličale pevačka grupa Bosilje i dečija pevačka grupa Doma kulture Sivac, kao i solista Tamara Mokić. Potom je prikazan film Bački predeo sa Ivanjskim vencima, autora Svetlane Azanjac u režiji Slobodana Samojlovića, snimljen 2015. godine u produkciji RTS-a, a koji govori upravo o Sivcu i simbolici Ivanjskih venaca. Dan kasnije na platou ispred Doma kulture bio je postavljen izložbeno-prodajni štand starih zanata i umetničkih rukotvorina, a u porti Sveto-Nikolajevskog hrama nakon svete liturgije tradicionalno su se pleli Ivanjski venci, čemu su prisustvovali predsednik opštine Kula Damjan Miljanić i direktorka Doma kulture Sivac Vera Golubović. Na posledku u Domu kulture održan je tradicionalni koncert Čuvari tradicije, na kome su osim domaćina učestvovala kulturno-umetnička društva iz Sombora, Kule i Kusatka. Direktorka Doma kulture Vera Golubović istakla je da je čuvanje tradicije, običaja, verovanja i elemenata kulture Srba starosedelaca od suštinske važnosti, te da je u ovim izazovnim vremenima itekako važno čuvati ovakve manifestacije. Večeras otvaramo 26. festival Ivanjsko cveće, manifestaciju koja čuva tradiciju vojvođanskih Srba starosedelaca. Festival otvaramo sa promocijom knjige pevane pesme Vojvodine stare, publiciste Dejana Tomića. Potom ćemo pogledati film RTS-a koji je snimljen 2015. godine i koji govori o Sivcu, o Ivandanju i simbolici ivanjskih venaca. Potom ćemo sutra od 15 časova na platou ispred Doma kulture imati jedan izložbeno-prodajni štand lokalnih proizvođača Udruženja Lak iz srca Bačke. Potom od 18:30 idemo u naš Sveto-Nikolajevski hram gde ćemo isplesti ivandanjske vence i onda od 20 časova u velikoj sali Doma kulture tradicionalni koncert Čuvara tradicije uz učešće kudova iz Kusatka kod Smederevske Palanke, kudovi iz Sombora, iz Kule i naravno folklorni ansambl Doma kulture Sivac. Čuvanje tradicije, znači čuvanje običaja, verovanja, elemenata kulture, načina govora Srba starosedelaca, načina života je od suštinske važnosti jer je to srž našeg kulturnog nasleđa, a ono čini naš nacionalni identitet, tako da mislim da je u ovim izazovnim vremenima itekako važno. Rukovodilac folklornog ansambla Doma kulture Sivac Zlata Purić vratila se 26 godina unazad i podsjetila da su, učestvujući na raznim smotrama, uvideli da je na repertoaru najmanje tradicije Srba starosedelaca iz Vojvodine, zbog čega su odlučili da osnuju baš ovaj festival. Kao što smo rekli, možda i ranijih godina, osnovali smo ga pre 26 godina iz razloga što smo, učestvujući na raznim smotrama, uvideli da najmanje na repertoaru baš je tradicija Srba starosedelaca iz Vojvodine, da kažem Banaćana, Sremaca i Bačvana. Pa smo mi kao nosioci te tradicije, jer naša izvorna grupa je proslavila, da kažem, Sivac i Sivac se uzima kao primer čuvanja tradicija u pesmi, igri i nošnji i na seminarima i svugde gde se pokazujemo smo neko ko je uzor kako se to radi bačke igre i pesme u Vojvodini. Autor knjige Srpske pevane pesme Vojvodine stare, Dejan Tomić, koji je svojom promocijom otvorio ovogodišnju manifestaciju, zahvalio se čelnicima Doma kulture što su posvetili pažnju njegovoj knjizi koja ima 417 notnih zapisa, izuzetno je korisna antologija. Predstavit ćemo knjigu Srpske pevane pesme Vojvodine stare, a to znači Srba starosedelaca. Sivac je nekad bio mesto, recimo pronašao sam podatak sa recimo tamo negde u 19. veku, 70. godina, da je imao preko 6.000 Srba starosedelaca. Kao što je moj Stapar imao 5.300, pošto sam rođen u Staparu. I evo, to je bilo meni verovatno namenjeno, pošto sam muzički obrazovan,
da ja priredim ovakvu knjigu sa 417 notnih zapisa, znači, i to je po meni izuzetno korisna antologija, jer do sad takva antologija nije se priredila. Priređene su samo neke manje knjižice i to sumnjivih ponekad a ima ih u mnogim, te pesme ima u mnogim izborima pesama koje su značajni, ne samo srpski etnomuzikolozi i muzikolozi, već i strani zapisali i toga ima u ovoj mojoj knjizi tačno navedeno koja je pesma iz koje je zbirke navedena, priređena, tako da je to po meni, eto to je, a sad zahvalan sam u svakom slučaju Domu kulture u Sivcu, što je baš posvetio pažnju mojoj knjizi da otvori ovogodišnju manifestaciju Ivanjsko cveće, ali mislim ja tu vidim jednu logiku, s obzirom da je moja mater iz Sivca. Prema tome ja sam polusivčan i lepo je od njih što su me se setili i što su na neki način prihvatili da promenišemo ovu moju knjigu koja tvrdim da je od velike koristi. Pošto u Sivcu svakako niste prvi put, da li ste prvi put na Ivanskom cveću i kako vam se dopada ovaj festival i koliko smatrate da je značajan? Pa ja sam bio ranije prisutan, to je bilo velika manifestacija, tu je bilo mnogo ovih folklornih društava i tako tamo na terenu, u školi je čak to priređeno, znači imao sam saznanje o Ivanskom cveću, ali ovo današnje vreme je, nažalost, za kulturu dosta nepodesno, tako da blago se izrazim, pa treba voditi računa o svakom elementu.